Selamat pagi. Hari ini kita latihan taktikal untuk menghadapi Persiraja Banda Aceh. Ya, warming up dengan coach Asep, kemudian rondo 3v1, kemudian kita masuk pada taktikal. Enam kali kanan, 6 kali kiri. Angkat paha atas. Angkat paha. Yup. Yup. Come on. Go. Yup, yup, yup. Yup. Angkat, tap. Sana jogging. Yup. Yup. Oke, Ucok Escobar ke Geno passing ke Aldo. Terus continue passing. Come on, continue. Pass. Bergerak. Kontrol pass. Yo, arahkan ke depan. Yup. Come on. Ya. Continue pass. Lanjut. Continue. Pass. 2 sentuh pass. Kontrol pass. Lanjut. Oke, bagi 2. Sini, speed. Cak. Go. Yup. Sprint. Yup. Come on. Ya. Yup. 2 kali. Ya, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9, 10, 4, 9. Begitu menang bola cepat keluar. Siapapun main di sini nanti. Biasa kalau bertahan kedalaman ke sini. Agung semua ikut gelandang di sini. Mulai bertahannya di sini 10 meter di sini, up dia ke atas terus. Jadi tidak ada lane 1, lane 2, lane 3. Jaraknya enggak terlalu jauh. Ada dekat terlalu jauh. Ya. Yang ini gelandang nggak boleh masuk ke sini dulu ya. Cok. Yap. Oke, good. Yap. Nopal. Oke, good Nopal. Play. Ya. Oke, good. Yap. Cak. Oke, good. Yap. Jalan. Good. Jump up. Yap. Hai. Ngopo. Jaya kerja Jaya. Yap. Minta cakra. Sana cak. Yap, good. Yap. Ya. Ya. Yap. Jalan.
Yap. 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 Pino, terus. Yap. Cross. Set. Iya. Yap. Yap. Serin. Yeah. Terus Firman. Yap. Awas. Yap. Pino. Yap. Ya. Mau melawan juga? Ya. Yap. Ya. Tekan lagi. Ya. Cuk. Kalau sempit nggak usah dipaksa.